Procene ukazuju da će do 2020. godine kardiovaskularne bolesti postati vodeći uzrok oboljevanja i umiranja u celom svetu, uključujući i nerazvijene zemlje, zbog čega je važno svakodnevno ukazivati na značaj prevencije i ukazivanja da su pušenje, nepravilna ishrana i fizička neaktivnost glavni okidači za nastanak srčanih oboljenja. O bolestima kardiovaskularnog sistema, o prevenciji i lečenju razgovaramo sa doktorom Živojinom Jonjevim, eminentnim kardiohirurgom Instituta za kardiovaskularne bolesti u Sremskoj Kamenici, kome želimo dobro jutro i hvala vam što ste gost jutarnjeg programa. Hvala vam na pozivu. Je li tačno ovaj podatak? Što smo iznali sada, da će do 2020. godine kardiovaskularne bolesti? Nažalost, to je tačan podatak i to je podatak kojeg je prezentovala Svetska zdravstvena organizacija, tako da se pretpostavlja da će preko 75% stanovništva u razvijenim zemljama i u zemljama u razvoju imati bar neki kardiovaskularni poremećaj. I za Srbiju je to isto. A i za Srbiju da, s obzirom da smo mi u tim negativnim trendovima lideri, tako da smo odmah iza Rusije šampioni po incidenciji kardiovaskularnih bolesti. A šta je to u Srbiji najčešće? Najčešće je progresivna ateroskleroza koja napada krvne sudove celog organizma, pogotovo srca, i kao posljedica toga dolazimo do stanja koja uvode pacijenta ili u preinfarktno stanje ili infarktno stanje. Takođe je incidenca moždanih udara izuzetno povećana, tako da to sve zajedno komplikuje situaciju i dovodi nas sa svim faktorima. Je li to uzrok onoga što često kažemo da nedovoljno vodimo računa o svom zdravlju, ne odlazimo na sistematske preglede? Ali nije samo to, mi živimo u jednom podneblju koje je izuzetno specifično i opterećeno raznim faktorima rizika koje recimo zapadne civilizacije nemaju, kao što su socijalni problemi, politički stresovi i neke druge tenzije koje u našem društvu predstavljaju svakodnevicu, i kao posljedicu toga je nivo stresa u Srbiji mnogo veći nego što je u nekim drugim zemljama i zbog toga je taj stres praktično okidač svih ovih drugih. Pa zašto će onda u celom svetu biti vodeći kardiovaskularne bolesti? Pa zbog toga što su kod njih neki drugi parametri dominantni u odnosu na ono što vlada kod nas. Tako da kad se sve sabere, mi smo tu blagi lideri u regionu. Treći, ako se ne varam. Pa odmah iza Rusije drugi. Drugi. I još gore. A Evropa upitljena. Kada je reč o ovim naglim promjenama temperatura koje osjećamo, dakle imali smo minus 15, ili plus 15, na kako reaguju bolesnici na takve promjene vremena? Gledajte, čovjek je deo životne sredine i ne možemo ga posmatrati izolovano u odnosu na sredinu u kojoj živimo. Tako da svi stresovi atmosferski, meteorološki i tako dalje deluju na čovjekov organizam. Nagle promjene temperature u velikoj meri utiču na promjenu stabilizacije kardiovaskularnog sistema, dovodi do provokativnih grčeva ili spazama krvnih sudova koji mogu da potenciraju već postojeće kardiovaskularno oboljenje, pogotovo ako se radi o angini pectoris. Tako da bolesnici koji imaju već dokumentovano kardiovaskularno oboljenje treba da obrate na to pažnju i da budu oprezni u trenucima kada su ovako velike oscilacije spoljašnje temperatura. A takođe se to odnosi na bolesnike koji su hipertoničari, jer nagle promjena atmosferskog vazduha i pritiska mogu da dovedu do velikih oscilacija krvnog pritiska. Ima li uticaja na ljudi koji nemaju nikakve tegobe? Može li da uzrokuje bilo kakve... Naravno da može da... Znači, promjene životne sredine utiču na sve nas. One su mnogo izraženije kod ljudi koji već imaju dokumentovano kardiovaskularno oboljenje, ali kod onih koje nemaju, takođe postoje oscilacije u zdravstvenom stanju i u tom nekom biološkom barometru kojeg svako od nas ima. Tako da je najbolje da svako od nas malo obrati pažnju i introspektivno pogleda sebe i primeti neke promjene. Koje to znake bi trebalo da reaguje? Razdražljivost, nesanica, poremećaj krvnog pritiska, koji u svakom slučaju mogu da dovedu i do nekih drugih tegova, kao što su glavobolja, promjena apetita i druge stvari. A onda je potrebno da se javi svom lekaru koji će dati uput za vas. Sad, prema rečima stručnjaka, gotovo 80% prevremene smrtnosti, sad iznosim opet podatke, vi ćete reći da li su tačni, 80% prevremene smrtnosti, više od 50% slučajeva oboljevanja od srčanog i moždanog udara može da se sprečiti zdravim stilom života, odnosno korigovanjem ishrane, zabranom pušenja i fizičkom aktivnošću. Jeste, to je sasvim tačno. Postoji podatak da za povećanje incidence kardiovaskularnih bolesti pušenje ima izuzetno veliki značaj, da je dovoljno svega 2 cigarete da se popuše u toku nedelje, da povećamo svoj rizik od srčanih udara i moždanih udara. Tako da kvalitetnom ishranom, eliminacijom pušenja i adekvatnom fizičkom aktivnosti možemo jako puno da učinimo na unapređenju svog zdravlja. Još samo da stres smanjimo, koji ste pomenuli kao glavni faktor. To jeste, ali je to izuzetno teško i veoma komplikovano u ovim životnim uslovima u kojima smo. Ali imate neki savjet?
kako da se mi ogradimo, da se ne stresiramo toliko, znači kako da se ogradimo od tih dnevno-političkih tema koje nas čine u toj tezi? Da, gledajte, amortizacija na stres je individualna i zavisi od svakog pojedinca, a zavisi pre svega od njegovog kulturnog nasleđa, stepena obrazovanja, inteligencije, tako da svako, uzimajući u obzir ove faktore koje ima u sebi, može da nađe način kako da prevaziđe stres koji mu je. Možemo li da dobijemo neke savete u jednoj od vaših knjiga? Evo, videli smo na ekranu naše malo pre, jedna je knjiga pod jednostavnim nazivom Srce, sa nekim savjetima i za one koji su već oboleli, ali i za one koji nisu, kako da spreče da dođe do nekih univerzalne formule za dobro zdravlje i za prolongiran život praktično da nema, ali je taj intelektualni faktor i emotivni faktor izuzetno značajan, zbog toga je neophodno da ljudi pokušaju da žive u jednim harmoničnim porodičnim odnosima i da pokušaju da nađu sebe u svemu tome. Jer je izuzetno teško ukoliko ste izloženi svim ovim faktorima, ne možete da pronađete sebe. Tako da svako introspektivno mora da pronađe sebe i da jednostavno kao jedan finale u ovoj prvoj knjizi koju sam objavio pre nekoliko godina je da je jedna izuzetno dobra referencija lepo šetnja u lepom društvu. Eto, Miloše, kad kažete introspektivno, hoćete da kažete samo posmatranje, da prevedemo za gledalce. Irina je pomenula knjigu, delit ćemo ove knjige našim gledalcima sada, je li tako? Imamo i dve zapravo, imamo i kardiohiruške kliničke vinjete, pretpostavljam da je namenjena više vašim kolegama, da su to neki delovi kliničke prakse. Da, to je praktično i povod zbog čega ste me pozvali za gostu u mojoj emisiji. To je druga knjiga koja je nedavno izašla iz štampe. Radi se o knjizi koja je dizajnirana po nekim savremenim standardima, sastoji se iz prezentacije 75 karakterističnih prikaza slučajeva koji se mogu naći u kardiohiruškoj praksi i format knjige je vrlo dobro poznat na zapadu, međutim kod nas nema slične literature i nadam se da će knjiga biti izuzetno korisna i interesantna ljudima koji se bave kardiologijom, kardiohirurgijom, kardiovaskularnom medicinom uopšte, ali i studentima medicine i specijalizantima koji se pripremaju za neke od ispite ili eventualno pokušavaju da polože neke nostrifikacione ispite za neka zapadna tržišta. Evo, poziv za sve koji žele da pročitaju, amatere koji žele da pročitaju nešto o srcu, poziv za profesionalce koji žele da se usavrše. Dakle, jutarnji program poklanja 3 knjige doktora Jonjeva. Pozovite našu redakciju na broj telefona koji možete da vidite 0901 321 321. Dakle, 6 najbržih dobijaju svoje primjerke. Hvala vam najlepše na gostovanju jutarnjem programu. Hvala vam što ste me pozvali. Gledamo